When I see myself like this, I see how young. But when I see myself in the mirror, I feel like I look like a xieħa. Okay, ix-xar ta' frar magħrufa x'tita. Frar fawar, kif tajda di? Frar fawar jimla l-bjar. Jarraq, kemm sar fluid di bil-Malti. Tikora? Jannar kifer, imma frar għandu dwifer. Olli! Anyway. Xar magħruf għaċ-ċelebrazzjoni tal-imħabba wkoll. Ekku. Mhux inbilli għax inti nsejt li Valentine's Day. Not the point of this video. Ekku xar fejn nonfqu biex nixtru xi ħaġa l-maħbubin tagħna. U għaliex le? Għaliex le, ngħid jien. Botta ħelwali. Kulħadd differenti meta niġu għall-infiq. We have our own money personality influenced from our childhood and friends. Money personality tfisser il-mod li aħna nħarsu lejn il-flus. U importanti li nkunu konċi ta' dan l-aġir u nkunu nistgħu nevitaw ċertu argumenti. U anki ġlied fuq tqassim ta' flus. Ekku jista' jkun li għandek il-partner li jkollu perspettiva totalment differenti minn tiegħek dwar il-flus. U fatt li ħafna mistress u ħafna koppji jiġġieldu anke jaslu jinfirdu minħabba problemi ta' flus. Forsi inti ma tagħtix każ kemm tonfu ma l-partner tiegħek tinkwita ħafna fuq l-infiq tal-flus. U għalhekk hemm ħafna money personalities differenti. Eżatti, il-messaġġ tagħna llum infatti huwa li tara fil-money personality tiegħek. U grazzi għal ġemma.gov.mt nistgħu nagħmlu hekk. Biex intukom eżempju, hemm dawk in-nies li jsejħulhom is-savers. Dawn huma nies ikunu iktar attenti x'jonfqu, ikunu on the lookout li nkollu għall-offerti. U dawn ħafna drabi jagħmlu differenza bejn oġġett li huwa bżonn u oġġett li huwa aktar ta' kumdita. Hemm ukoll il-warriors. She got a flashback of Amber's song. Warriors. It doesn't go ahead actually. Warriors as in nies li jinkwetaw. Ma nies li dejjem jinkwetaw li m'għandhomx biżejjed flus għal kollox, jisibu tqassim tal-flus stressanti. Hemm dawk li nsejħulhom l-avoiders li jippruvaw ma jaħsbux fuq il-problemi relatati mal-flus. U dejjem jgħidu hija issa naraw. Dan huma nies li ħafna drabi jispiċċaw jħallsu iktar għax iħallu għall-aħħar u mbagħad jindinaw li kien hemm xi interessi jew li jkunu last minute deals fejn iridu jħallsu iktar. Mbagħad hemm dawk l-spenders li jaqbdu jonfqu jridu xi ħaġa jixtruha. Jekk qed taħsbu x'tip ta' shopping personality għandek inti, tħabblu moħħkom xejn għaliex tistgħu titlu fuq ġemma.gov.mt u hemmhekk issibu tip ta' That was my line. ġemma.gov.mt. U hemmhekk hemm tip ta' quiz li tista' tieħu biex issir taf x'tip ta' money personality għandek inti. Dan huwa l-messaġġ tagħna li tiddunaw tarfu lill personalità intkom. Dik il-kanzunetta baqgħet f'moħħi issa. X'kanzunetta? Never look back, the past is the past. I had no choice but to become a warrior. Amber, I hope you're not watching this. Good night. Bye. Ciao, bye, ciao. Ciao.